PSM Makassar terus memantapkan latihan di Stadion Matuangi, Makassar. Sejumlah pemain termasuk 11 rekrutan baru di musim ini sudah bergabung sejak beberapa hari terakhir. Lalenok United akan menjamu PSM Makassar di Stadion Iwayan Dipta pada 22 Januari mendatang. Penggunaan Stadion Iwayan Dipta lantaran Stadion Lalenok dinilai tidak memenuhi standar AFC. Sementara itu, meski beberapa hari telah menggelar latihan, pelatih PSM Makassar, Bojan Hodak, membutuhkan waktu untuk melihat kondisi terbaik dari para pemain, terutama fisik pemain. Menurut rencana, skuad Juku Eja juga bakal melakukan latihan tertutup untuk taktik dan strategi permainan sebelum menghadapi Lalenok United. Skuad PSM juga mewaspadai calon lawan mereka yang memiliki pelatih asal Indonesia. Some players, as you can see, they physically today, some look good, some of them look tired. This is normal because we work mostly physically. So tomorrow we will close training. Tomorrow we will play a little bit and we will have some set pieces. And then after that they will have day off. Then I can tell you more about it. It's normal because we will start to do tactical things. So when you do tactical things, we need to close the stadium. Team from his team, our coach is Indonesian. I'm sure he got many good friends in Makassar, so I don't want any of them to be there taking videos. Di Piala AFC 2020, PSM Makassar mendapatkan 29 pemain, termasuk 11 rekrutan barunya. Hampir seluruh pemain sudah bergabung, minus Asnawi Mangkualam Bahar yang sedang melaksanakan umroh dan Firza Andika yang masih dalam pemulihan cedera. Arif Tirtana, Kompas TV.